Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bu sizlerge dünyada ve Ukraynada olup geçken vakalar hakkında tarif etmege hazırmız. Bugün mart'ın 22'si Cuma günü. Ukrayna Tashqi ishlar nazirligi Rusiyadan Pavlo Gripach chiqarilgan qanunsuz hukmning lahu etilmasini talab etdi. İdare qat'iy norozilik bildirdi. Rusiya Ukrayna yaqalab ve ona tibbiy yordam ko'rsatmayib, qaba tarzda xalqaro huquq qoidalarini bozdi. Tashqi ishlar nazirligida qayd etdilar ki Pavlo Grip tibbiy boqinuvga ve tadavilavga muhtojdir. O etapi to'lovga dayanib olamaz. Rusiyanın Rostov-na-Donu şehrindeki Şimali Kafkaz bölgesinin Arbiy mahkemesi mart'ın 22'sinde Rusiyali Tatyana Yaroshovani terror eylemine mecbur etuvnen qabatlangan Ukrayna siyasi mabüsi Pavlo Gribni 6 yıl hapis cezasına mahkum etti. Bu mahkumiyet muddetini prokuratura istedi. Hromadski bildirgenine ko'ra hukmini mahkemeci bir qaç daqiqa içinde ilan etken. Advokat Marina Dubrovina imoya tarafı endi qisqa istinaf bergenini ve to'liq shikoyatni hazırlamakta olganini bildirdi. Hukm ilan etilgen son siyasi mabüs açlık ilan etdi. Bu açlık hukmnen bağlı değil, sağlık alından sebep. Anlayımız ki kağıtta yazılgan ve gerek olganı asla hakikat değil. Ve Tunyev'in mahkeme zalına kelgeneki mühim bir şey aytdı ki, siz onu hastahanege yatkızmak için mana ruhsat bermeysiz. Moskvada Oleg Sentsovga kol tutuv. Kazan vokzалы yanındaki köpür üstüne faler siyasi mabüsünün resminen 3 metrlik banner asıp koydu. Teşkilatçılarının sözlerine göre böylece onlar Rusya vatandaşlarına onların memleketlerinde siyasi mabüsler tutulganını hatırlatmak istediler. Ukrayna rejissörü Oleg Sentsov terörcülükte qabatlanıp 20 yılga hapis cezasına mahkum etildi. O kanunsuz surette Yamaldaki cezahanede tutula. Ukrayna Telekösözlük Hizmeti Kharkiv'nin metrosunda terror eyleminin aldığını aldı. İdarenin malumatına göre Rusiyanın maxsus hizmetleri yerli bir sakinni celp etip stansiyalarının birasında patlayıcı madde koymağa emir etkenler. Patlatmak onu telefon etip gerek edi. İş için Kharkiv sakini $15.000 aldı. Telekösözlük hizmeti haqiqiy patlayıcı maddeni evvelden alıp onun yerine mulaş koyganlar. Maxsus ameliyat vaqtında o jiretli kişi yakalanıldı. Ukrayna Telekösözlük hizmetinde qayd ettiler ki Moskva çoktan çok kurban olganını ve saylavlar arifesinde telaş doğurmak isteyedi. Kırım Tatar faali Marlen Mustafayev takip etile bile. Bu haqda o ozu bildirdi. Facebook sayfasında işgal etilgen Kırım'da evi yanında daima nevbetçilik yapkan iki maşinadan birisinin videosunu yerleştirdi. Onun sözlerine göre bu endi 3 gün devam etmekte. Marlen Mustafayev iki kere yakalanılgan edi. Birinci kere 2017 senesi fevral ayında evinde tıntuv geçirilgen son 11 günge memuri tevkif tayin etilgen edi. 2018 senesi sentyabr ayında ise 12 günge. İki kere de propaganda ve ekstremistik teşkilatlar timsalatının açık numayiş etuvinen qabatlangan edi. Kırım Birdemligi Cemaat Birleşmesinin koordinatörü Dilever Memetov bu vaka işgal etilgen Kırım'da Kırım Tatarlarının takip etiluvinin yekenesi olmaganını bildirdi. Это человек, который сегодня является рекордсменом. Marlen Mustafayev bugündə memuri hukuk bozuvda qabatlanıp hapiste tutulganlarının arasında rekordçidir. Çünkü bir kaç kere qabatlangan edi. Bugündə endi 3 gün devamında takip etile. Yazık ki, ama bu yekene boylu takip etiliv değildir. Çünkü Kırım'ın çeşit köşelerinde böyle hareketler olganı hakkında eşitimiz. Ne kadarlık bu hakikat atmak zor, ama takipler olganını bilemiz. Neticede ise bu kişiler yakılına bile. Avropa Birligi Brexitni başka vaqtga qaldıra bile. Vaqtning denishtiruvi haqida kelajak hafta belli olacak. Buyuk Britaniya parlamenti iki kere ret etken memleketning Avropa Birligi tarkibidan chiquvi haqida anlaşmani qabul etken taqdirda Brexit mayısning 22'sinde ola bile. Bir uzlaşmaga erişip olamagan taqdirda ise Londra Avropa Birligini aprelning 12'sinde terk etmek gerek. Bu haqda Avropa Birligi Şurasının reisi Donald Tusk bildirdi.
Апрелен 12-сі муйым бір тарих, чүнки сонра Авропа парламентіне сайлаулар эснасы башланacak. Бүйік Британия парламенті мемлекетінің Авропа бірлігі тәркибінден чықуы аққанда анлашманы қабыл етмеге тәқдірде. Брекситында ұзын мүддетке ұзатылмасы имкенсіз ола. Авропа бірлігінің қарары келечек авта парламентті олачақ рейберовның мұйымлігі қайдеті. Мебюслер анлашмаға қол тұтқан тақдерде беллесізлік вазиетті сонуна келечек. Ве біз келешіп верат Авропа бірлігіні терк етерміз. Мартның 29-ында Бүйік Британия Авропа бірлігі тәркібінден чықмақ керек еді. Ама мартның 20-сында мемлекетінің баш назиры Тереза Мэй ресми тарзда Авропа бірлігіне Брексит вақытны июнің 30-на деніштірмеге режа етті. Қытайда химиеви заводта олған патлавдан себеп әләк олғанларының сайысы 47-ге артты. 600-ден зияды яраланған боқта Мали үкімет білдірмекте. Қаза кечінде Янчен шеріндегі санайы паркта олып кечті патлав оқадар күчлі олды ке, ондан себеп зелзеле олды. Зелзеленің ортасында бірқач километр ұзақлықта завод биналары виран олды ве F пенжересі сынды. Қаза ерінді құртарыcılar çalışмақта, андан 3000 адам тахлие етілді, янгын бұтын геже девамында сөндірілді. Бұл сонки елларда Қытайдаки ән жидді санайы қазасы. Қырым татарнесірі Украин тілінде. Қырым евінді Юсуф Болатның тарихи Алим романını тәқдим еттілер. Тедбір язычының 110 елығына бағышланған еді. Романның бірінші парчасы Алим азаматның оғлы деп адландырыла. Бұл парчада Алимның бала вегеншлік икейлері тәқдим еттілі. Алим азамат оғлыны Қырым татарларының Ромин Гуды яда Устим Кармелюк оларақ адлайлар. Китапны майстер кынық нешіреті ве Қырым еві ве Украинада Канада елчелігі еле нешіреттілер. Бүгінгі мерасим оқадар актуалдыр, отпек керекледір вечок, адам тек Қырым татарлар дегілді, украинлерді Юсуф Болатның ижадынен таныш олдылар. Бізім классиклерімізні хатырлағанымыз яқшы. Менің бабам классик еді. Өзбекистанда нам қазанған ижадкер еді. О Қырым татар әдебиетіна пек бұйық есе қошты. Мы планировали издать 3 тома. Біз 3 том нешіретмеге планыштырдық, ama мен пек тәжіплендім. Қырым татар әдебиеті пек кефиетлі екен. Оның үшін 20-30 том нешіретмеге ниетіміз бар. Үрметлі серджелер, бұда қиқаға бұл сонки хаберіміз еді, дадачу хаберлерні сізлер UATV.ua сайтымызда оқой білесіңіз. UATV-лі олыңыз өзіңізге мұқай толыңыз, сағылықнен қалыңыз, көрішкенже.